Pridi, kuža. Pridi, kuža. Pridi, kuža, vuža. Hodi, Alenka ima neko pašteto, hodi. Evo paštet, mizo pogledno. Kjer jabko podal. No šta, kaj si se pripravil, vampe ali žolca, kaj za? Dijeta je danes. Ja pa kaj je? Ja pa Štef se špare, jutri bojo jedli tam iz velikih žlic. Evo Štef, tole sem ti kupila za rojstni dan, ti lahko razdeliš vse na Jo, hvala, hvala. ne taco. Ne, to je to. Ja pa. Daj Zdravki, vzami jabolko. Zdaj pa res to bom umira. Mogu tudi jaz jabka jesti, kaj? Jaz sem reči pašteto dal, samo. Jaz sem reči pašteto dal kužek ima. Ti nam jabko, te to bo pesa zdaj, no? Ne, pa veš, to je tolminski sir. Jezus i Marija, to je... Njema, vsega ne bom mogu. Res ne bom mogu jesti. Zdaj pes, za pes bo pa lahko jedel. Levo. Ne, pet malo na vrh pogled. Jej, kaj fajn na vrhu. Je, kak maha z repom. Ona je tako rekla, da ne smem reči, jaz sem po manj, ne Ni gledal. fajn, da ga potraja. Kaj pa, glej kaj dela z repom. To mu dali na